yakasore kushomesa abatura hankora ya parish development model hamwe no kuhumuriza abanyaburiko bwa nyuma ya district ya Kyegegwa ku Town Council ya Bugogo. Rero mu ruka rwabugwanya buriko kaburura mu bihandiko. That one we shall have to create back this. In terms of local government units, netukorensia wankatukuya weza azrongo zobure shanga umuruka nyine umuruka muhango munongo muruko gwa nyaburiko na Kibuba bakagenda bari kuca mu Town Council baguyu bayunge miruke ebiri wenduka mu muruka gumwe eshobejo yabaho na nyedanga base kugikorekitinga bo kuba esente za parish development model nizetaga kuri bangatiste buri muruka gwagoborora mu gonka. Minisita bwa nyuma niko kuzo mu muruka gwa Kijongo byo mugomboro ya Riyonza bwa nyuma y'abatura ko ayetomboitiire gavumenti ngo ekaba hegomboro ya Kijongo bya konkaya yanga kugitandikisa nka minisita kwa biri naza ye nuko bine biri yo munguto kutere motoka ye rera gatabo kira Diisi wa district ko myezi 12 mukozi rimwe rugudo ruho Arwenyi kwikankai ikachentara akanyase hato uru plan yarwo ne yaryari uburu naraba mu rukantera ni ndrebe oruno rwa district plan ingire ryari omwako gurkwija bwenki hato gumaka gona zakuraba mugiye na mpako kwikomene. By the way, tusimino kuja kwa minister habwo kuba atuyambere muno kwihaka yiporo mu rwego tebakongera nuka kugara mu tractor mazire myaka 10 kuzana bagiha sente zengudu isatu na Kijongo byanetunga sente zengudu isatu ekindi cyamane muno habamu job creation. District ya Kyegegwa netunga sente ziri kushika billion 5 ni nabo mwaka kandi ngutso nibazuma haro sente ziri kwingana miliyoni 550 gasha kwa feho umurangira.